Naravno, ako gledamo jučerašnji dan, možemo da kažemo da smo ispunili potpuno očekivanja kao organizatori prema svim učesnicima, jer sve u suštini u organizaciji teče po planu. I evo, juče smo održali jednu plenarnu sesiju posle svečane ceremonije otvaranja, jednu plenarnu sesiju na temu klimatskih promjena i drugi jedan panel diskusije održana na temu tranzicije energetskog sektora u regionu, gdje sam učestvovali direktori iz elektroprivreda i naravno vidjeli smo juče i po odzivu i po svemu da je u suštini teme da su pogođene, da su panelisti na pravi način iznijeli svoje mišljenja i razmišljanja o ovim temama, a naravno stručna javnost i sve ostalo po zaključcima će se odrediti po ovim jučerašnjim temama. Osnivanja Samita energetike Trebinje kao kompanije koja će se baviti organizacijom Samita energetike istoimenog događaja ovdje u Trebinju, cilj nam je bio da na jednom mjestu okupimo i struku i nauku i sve ljude vezane za energetiku da razgovaraju o energetskoj tranziciji. Tih prvih godina ni jedna konferencija nije govorila o tranziciji kako bih rekao, kao nekome načinu ponovnog funkcionisanja elektroprivreda prema 2050. godini koji je planom i zelenom tranzicijom određen kao krajnji rok da elektroprivrede i svi ostali proizvođači ne mogu proizvoditi električnu energiju iz fosilnih goriva. Prva smo konferencija bila, kažem vam, 2020. godine koja je o tome govorila i naravno svake godine govorimo upravo najviše o toj temi, jer evo sada, znači, posle 5 godina samita vidimo da su sve elektroprivrede koje imaju proizvodnju iz uglja u velikim problemima, da su rudnici, kako bih rekao, nelikvidni i da je ta proizvodnja u stvari električne energije i dan danas je vrlo niska i neprofitabilna za elektroprivrede. Evo sada se govori o uvođenju CBAM takse od 2026. ili 2027. godine, ako ovaj jučerašnji sastanak koji je bio sa ministrima, ako se odredi da se CBAM taksa naplaćuje od 2027. godine, otprilike ta taksa košta oko 50 € po megavatu proizvedene električne energije, što znači da će električna energija poskupiti skoro pa duplo u Bosni i Hercegovini, a što u suštini vidimo i mi u konačnici da nije dobro ni za građanstvo, a i ni za privredu. Zato i jesmo ovdje kao Samit energetike i jesmo da razgovaramo o tome i jesmo da vidimo kako što bezbolnije proći tu tranziciju energetskog sektora u tom nekom vremenu koji je pred nama i naravno svi akteri u ovome trebaju mnogo angažovanije da rade na tome kako bi se tranzicija što bezbolnije prošla.